ikaze wabana na TKB Rwanda. Ese waba warigeze ugira ikibazo cyo kuba ukeneye gukoresha ama application yawe kandi ububiko bwa phone yawe bukaba ari butoya? Aka kanya ngiye kukwereka uburyo wabika application muri telefone yawe mu bundi buryo kandi ntifate umwanya kuri space ya storage ya telefone yawe. Turagenda intambwe ku yindi. Iyi ni video imara igihe gito ariko ugiye kwigiramo akantu k'ubwenge kazagufasha gutunga application nyinshi kandi zidafashe space muri telefone yawe. Tugiye gufatira urugero kuri application ya TikTok. Ubane natwe gusa. Reka tujye muri Chrome nkwereke. Urajya muri browser yawe, ngiye ni Chrome. Urabona muri Chrome yanjye nahashyize YouTube, mashyira X, mashyira Facebook, recruitment. Noneho ndashaka kongeraho na TikTok. Uraza ukanda ahanditse add new. Iyo umaze gukanda add new, ubona ko hari aho bagusaba gushyira link. Ariko kambanze nandike izina rya link ngiye kuhashyira TikTok. Kanze nandikeho link ya TikTok nk'uko bisanzwe. Ngira ngo murabibona neza. Ntuzongere kugira ikibazo cy'uko application zifata umwanya muri file ya telefone yawe. Urabona ukuntu mbikoze, nawe niko wabikora ku rubuga rwose waba ushaka gushyiramo. Ngira ngo urabibona ko TikTok yamaze kugera muri home page yanjye muri Google Chrome. Ngira ngo urayibona ko nyifunguye. Iyi ni TikTok yanjye. Nyishyizemo rwose. Ubu ngubu sinzongera kugorwa no kuba natunga TikTok app muri file yanjye.